Hrona Viachhâh program asai tu Byh ABEIPA Zisu Chris tawhta chanoi atana cha Zawsua chabu basrina tota eima pakha eima chokha khithie ta Ngiapâna tara Ngiapâna va eima x-ray awpa sila cha x-ray le ta eima pasana popa chapa ta cha khiacha maniah patlâ tu awpa cha pasana thlang maniah pitu awpa Zisu Chris ta ngai awpa ta meto ti chawa sili Eimâ he ma sila apakona atlakona pasavena atangapa ngapatu va pi tawhta beivata bihai mava heta Eimâ he x-ray awpa maniah khalta tanat Zawsua bosrin mava te x-ray ya Zawsua bosrin va imangya hohlata Thati zirana bosina bosre chachkina vze Samuel khana barro lechu chasrina zin te bihai thivla te hebraiba pili chahro lina na vze imama buta chacha khecha ABEIPA chana ha te mo ABEIPA cha pathipolo amakte proruble ta ma upan ta proruble ta pachana vze tua apahana ta pa popita cha ABEIPA pachana acha chesa vze di ko pita he ta ma pitem chesa he vze amata binangia mvema ampo mompat haima tawadi ko cha mo pita imrete he proruble ta pachana va aplo ru posiva apathai mo polema ma to pasina va no thuva nema porona ma he proruble ta chakai va amangere lena apitu va nema na kha chana va ta ha ve mata va pana thai pi ABEIPA de ko cha ho thai khai ta pa di meta eima chuova mania botu chata vore kha mosi a hlolai pata Zawsua salo te Israel soze ta zoda hosa amakia to na khata khi amada to chai bacha Jericho acha Jericho cha panhak pita amakhi popolo vakha ku ta chadau khai ta ku chako ta chadau khai va acha anade ko cha ABEIPA bonata ABEIPA rengya na vata ABEIPA Byh Jericho khama la ta pa panhak pita ABEIPA ta Israel sauna kha condition to wa to le over ma pita amake de na va amke ra khi amke panin ha ama pani ha pano liata ma panana va ma vje khala thali over ta ana khaza wa ta pasa ta bi pita condition je popate e akha khata ye kona vakta makha hema pa nalita volata vonna ha cha maula pozicha babelora pa phangai ta pa nta taka sekel sanana ta ngo tau sekel sipongo mauta ai hitle ko vata lata apa a ruleta le choleta chota pa buta ne ha cha ana pluleta ma dali pato ta cha pana tha ta malena ma phalevana pluleta ha chisata akha ka ho vai sala ama ka to ma phale to ma lava ka anova ta mo thele pe ta pluleta malena va ma apho ka ho thekra e chisata cha to phala ta ho pita e malena sa mo thele pe pita ABEIPA de ko cha pluleta pa e go te pachana va ta Mazi tu hai panha khai vachta Israel sosi choleta a khap map khana vakata Pathian ta pa Zawsua basri cha khanila te mo hota a khachata map panana pa leta pacha vola hota chatan sta Israel pathasi cholen chata ABEIPA Pathian hota chesa pakha malaina vata ma phale patona vata ABEIPA college tona vata ache sozi tu Israel sozi do chole ta ABEIPA Pathian na patlo talim na cha et pa machu to cha awpa acha Jericho company to ta amake de hi of ram ke le hi of ta am cha cha ba cha akhi khe cha akhi cha make de la to so ta ma prutu pa to heita cha ma prutu pa na cha ta Zawsua ta bi envo lo kheva cha he acha Zawsua basri cha thole chata Zawsua ta vokoita anakta
chỉ sử dụng đua cha khứ khởi sẽ chỉ sử san al klem mà sa thâu klem mà khơi sẽ là ai khi adam mò sẽ chỉ sử dụng đua ri bắt theo pa cha về à chơi ta để cha thâu ita mang cha thấy ta ai khi cái chỉ sử chơi ta và cha ita pisa lu pi chỉ sử lu pi ri bắt thấy ta pa bông có bùi về na san sa thâu mà kêu là khơi sẽ là cái đời sẽ làm cái bắt nhiều nó nó anh nó sẽ có tâm cái bắt nhiều na ta bắt ta ngã cha có tâm mà khổ tâm hô vợ mà tổ ta bị thu nó tuổi ta ngã riệp phật có vợ ta am học khổ tâm hô tổ ta bị thu nó một tông awpa cha to ho cha Zawsua cha chỉ sử sa thâu tổ ta ai khi cái bắt sẽ khắp mà tô rồi bây giờ tua bác sĩ chắc linh tao thì vẫn là thế tua cho nên sẽ zo pi khi lệ tập ba chỉ sa thâu This is how to do no. Chalian chata sieta Eimâ gì nghe cô lên chata ra pai hoi ta. Da. Bapona. Eimâ gì chata chỉ sẽ thâu nó ta bắt churu. Climat thì ta. Cú chi cô kia bắt ta se bari tai ta vô chada ta. Israel chỉ ada tu chỉ sẽ bắt thâu bắt churu thì. Hele ta anh bắt chạm một vác khâu cha. Chỉ sẽ thâu bắt churu na khazia mà thi mà promo này ho mà cái đó mà đâu về mà Zawsua BP ho tầm hòm tốt khu về mà khazia BP hòm tốt khu về mà cha về chỉ sẽ thâu bắt churu à thi vẫn là khó Israel chỉ phải sai ngã chi và bây giờ cha ta ngã chi bây giờ ra cha ta thì sang ngã chi chỉ xia và promo này level làm cha anh đi qua cha mà thi khơi bắt cha nó mà bây giờ qua su am phesai na vora pili ita ai khip ke pani thei ve ina ta pam pan han ta Zawsua na ta Israel ma cha solo je kho amanna a pachano ko pan na ve apro je pasangai ta khidema mzari pasu to khidema no so ba sri cha srundo to vona khli to sila Zawsua cha ta awpa je khita ABEIPA Byh meko lena cha leta anana de Israel solo ma cha je cha ama mia alila a bopata zala taita boita amalu lieta bucha mia ita ama pacharuna lasa ita to Zawsua ta ABEIPA khazapa khazia e zoda mania na vo kia khirai amori mauzita mania tlu noita mania ama pahlei khai oma khazia zoda hosale na khatatla mania na parhasatla have Thlang na tu eima chhuana hota ma atlole cha ute plan phakopa tupita hotla chingi of da da chingi o wata ma tovita chhuana je nei pita chasa chisala chop phala ta ma khota mo pita e pacha phanar khata phak tote wa acha ana di ko cha e ba chon ho te pachan ho te e mkhaji ho ta pa vo to khu de le peta e ma chou le ta pasana ve ta le chi ra ru je ho to te tu sa si za ma pita ada ta pa to pita abeva se na ho ta sa pa cha o te chou le ta to pasina ka ma ni to piva wa kho to pasina ka ma ni to piva ade ko cha e ma chon ta mo to ve e ma chou ra ru chi le pasana ve mene votlo thu e masona ze addicted e mnono po tlatha khoiva e mnono po peripanga la e sono peripanga la e muno ze chote u la e tlatha eva am hlot lau thaiva ferina lungai ta tu chov da tilet zo so hosta ABEIPA khazia tata propose avon ngai ta khazia propono vo lungai ta tu achapa Eimâ imsari pazitwa Zawsua basri cha Hrona to tai vore pazitwa ABEIPA cha Zawsua nakta tawhta khazia na thla ho Israel cha ta mali hotlota ebi hraina propota ebi pipa hota tove ama hruta thakata ma panana pala ita lediana matlok he peru ita ama e shita neita ne amachwa zavat Israel sozi cha ama kha khai pazi me kule ta thipata me
Israel sozi am khai pel mekule te thi patum ina chava kho a khamalina vata acha amashite thakata mapana na ko hola ita no vata Israel sozi cha am khai pezi mekule te thi patum am malta malipa amatopa vata acha cha ma da leipa namala popolipa khiatala namana ta phako ovana che chingai ta aman shileta ma phalipa malipa amal abimta tola e pa to vamla hapa kho lapata thivata ai to le khela be vanam na ta phako ovana chria cha do khi kho wa ina nam cha cha kho wa ina ta na ba cha abipa khalepa kemole ta itha wa cha khia cha abai vatarai akhya khale padai chale pata sata chata da hota abai va bi atle chakavata kemuleta ragam ni atlo khithie tapa hai sila helete machu vacha max no khawacha atona kho imatali neva impasana va iraruna va machu ta patlôle neva kho biova nenga mipina amamali na mokhe television emno no po kema ma porona vata mq pachafaje ma porona ra anhele paje choliata satatara akhia the kema porole pachota mq pachafaje choliata abeva hi hanat lo theta malina tara akhia theta pasyangai tata ima ko ko max reo kha atana kho no posau ala leveleta ABEIPA Byh na patlâ va ABEIPA khali pa na tona ko na sona de khitlan ona na va dem chapana kheli na vata na chau kholeta na sona leta ra na unga va kho nam de heleta na pa va ABEIPA na lura fi va sata tam chapana va ma kho na kha cha na va to ona va na khitla leta na kha kho kha de khat chisa ta chapana khitlo ita chorula leta ABEIPA Byh de ke mo hokta amothi tu va khaza va polo pasas tu va ma kho thevata chali khele jira son hota amamma hele ta kho moda lepa na mala popole pakhetala namna ta phak ko van ta kham ha da lepa kho thinga fata ranga fata in phinga le cha khela ABEIPA timna ta phak ko ve imna namna ta phak ko vana imna ta ABEIPA phali khicha sata ta khada hot chau khole ta im son le tim no pole ta imu no bzu khile ta im khita ona le sata ta ra ekhe atana dem khita le thatlu ta sata khatala ta ra hian chapi thiopa mau khota ma ho khit hele pha malina topam ema thuklewa jei so ABEIPA Byh ho heta ema cho x-ray ngai su emno no po x-ray ngai su no posi so ta ABEIPA Byh ho heta ema sona ji ke mau ji so x-ray ngai su so x-ray leta ema pasana ema ho po wa cha khecha ke ma ta thiopa nei pita Zisu Christa na ta ngai te su sa ta me patla over im ho chinge yo cha cha ma tonga le pata cha cha khecha cha mali ne va cha ta da hota satara ima chok khale ta ima onna vun tem khitla ono le ta ra im phia sanga ha mali ne me ko le ta ra pai pita ima thinga ha ima ra tlan over so sabo sin te ma chu cha ta cha mali ne ma ABEIPA pasai le ke mali te over ha ima thinga ma ithunga ma cha ABEIPA mapakha akha porona vat Israel razo pita to hot kema porona vat uno vazi ichokhazi kema porona vat isona zi uno zi kitlan ona vani chakola vazi ta malina var da hot ra khieta ral chakona dia chot storala thele pita thavle dia pacha thele pita savana thava thina apokhinga hai hepa na thai tu zupita ravata emalina va kemana ta bevata pakhalina chava ha thivata pahlei padevata emtonga leva cha khela tlang pi ematlang na va cha thinga na va sisanga na va ranga na va acha cha so bosido te machu lai kova acha thleva je pi sota emma no mo po kema poron de cha no mo po de no po porona vata chisana kemuleta utheite he pana isila no po ema no po leta porona va pa phaleva over cha khamota va he alai cha isila
Eimâ po va shule ta thakhacha to pathi thale va e thega Zawsua ba sidot x-ray pita cha keima na patla tu vizi ino no pon ta keima le na ta na mene patla tu vizi le ta ma phale pa u va cha ke to pathi thai khule va ma u theina ho po ha pita abe va ta mene khal cha ke de patla to hai ta cha ada ba over na cha ke de patla to ta ma la pita ma chi theino va ta be va ta ma da le va mene ma se cha ma sila Thapa thai bona ta kein de patla to ta cha ada ba o ta Zisu Christ ale ta di ema tai nga o cha ema tla na va na ta in patla va zi to ta ema ra ko tla hi no va e cho ba cha e thukli la va zi na ta fo na e va to kha cha ria phok ko va ta ABEIPA Byh ho ha ta ema no nom po mene patla tu va zi he x-ray nga isu ABEIPA ta ma da le va cha mani apa mo emnom po am cha va ta am to po da le na va cha nga le o ta rakhate bang Ngiapâna va cha khela ama po sia isila no po ma le na va ta nu no va zi ema chole tan te khitla ta ra le ta ma le na ta da ho ta ra a hrenga va he pa le o ta ria phabatana pa nama ria chima beiva thava pathai bona hiala ABEIPA ta emara patla hi over khalta he na pa na thai pa cha kha to pa na nei pa kho thapa thai bona hiala ria pa ko ta tola ta na la thlo cha a chi kha isu ABEIPA tum si do cha te bin ha ti mo se amen pasana na isila ABEIPA ima po kim ni apchagai tutupa imra tlave te pahang pa tu visita imre chaiva achata pasana va alukon acha hotana taita imtla thei pehi Zawsua ba sirin to ta nia na pachu to heta imama pakha khitlan ra onava Ngiapâna x-ray chau pita im pasana mo po va cha ta na la thlo chinga o vata Natlapa thai ta mani a bola ria phana mani a pela patla tu Zisu Christ ta ngai o vata beva tlapa thai ta thamni a tola mani a bola mani a chi tham ana thli tu zi do na ta thlei pa ta na pe tlapa thai ta beva mani a patna sala mani a bom Zisu Christ ta ma ta cha hia amen